I ćao ljudi, ja sam Aleksa i danas ćemo igrati Hunger Shark World. Ne može se ukloni. Nema, brate, izlaziti. Stalno mi ovako izlazi. Pošto ću se ja morati da ulogujem na moj prošli nalog na kojem sam Whale Shark. Ova ovdje. Jedva čekam da izlaze ove nove ajkule. Znači... I evo ga, nastavio sam, pošto sam se ulogovao tamo da ne gledamo šifre. To je moj nalog. I moj, mamin. Ulogovao sam se na... Evo vidite, moje ajkule. Znači nije on cheat. Znači ništa nema. Ne idemo. Sada krenemo u Kinu. Ajde zavrtimo zemlju. Znači, Arktički okean. Ok. I onako tu imamo dve misije. Da odradimo. Sam se loadinguje. Uate, šta radi ovaj kula? Bum! A eto nije probilo led. Nisam stavio boost. O, brate. Bum. Dobro. Gold rush. Sada razbijemo bombe dok je gold rush. A, vidi koliko ih. Evo sad. Promašio sam ono govno. Više i vi ispeganeri. To. Gold rush ponovno. Dobili smo jedan diamond. Ja. Baš. Idemo na to. A, tu ste. Ptice. To. Wow, gold. I'm starving. Ojoj. A, gdje sam se provukao? Koliko bombi, između koliko bombi sam se provukao. Health critical. Ne. Nemojno letati na bombe. Jesu ove male ribe, morske plodove. Sad da me gađaš. Jedem ljude, on mene gađa i skine mi health. Napunim health ljudima, on mene skine health. Raketama. Te spasao sam se, bio mi je
Health critical. Čuje se tit, tit, tit. No. Čeka mega gold još. Znači još malo posle ovog gold rusha. Mega gold rush. Sad će gold rush. Znao sam. Znači mega posle. Ja bi posle najradije išao u Arapska mora, gdje ću ići. $862 poena. Još malo pa ćemo milion. Pa ćemo provati novi rekord. Gdje se provukao? Ispod one bombe. Njam. Vrat. Idemo. Mega mount. Ona struja. Ajde. Milion, znači još malo pa će novi rekord. Nema Higgs Store. Koliko ih je? Gold rush. Što zovem gold rušenje? Brate, kako sam se zeznuo sad. Ajde, to. Game fish. To game fish. To. Game fish, brate, napuniti health. Ti mi te sad da nastavimo. Jedrom. Nećemo više. No. 8000 metara, mission komplet. Da li ima tamo neki kočak? Nema. Dobro. Nećemo puno toga zaraditi na ovaj gold rush, što sam rekao. I mislim da smo blizu, da smo baš blizu heist rekorda, da obavimo rekord. Puno pointsa. Još malo pa će 1.200.000. Njam. Njam. Njam, njam. Ne, vraći se u vodu. Ajde, da smo... To! Koji snu mi je health i ostalo posla... No, ne megalodon.
brate, naišli smo na megalodona, sreća pa nije uspeo da nas ujede. Da nas je ujeo, mrtvi bismo bili. I koliko smo to health imali, koja je sreća da nas nije ujeo. Goblin shark. Krenimo. Megamouth. Njam. To. Nećemo ni na ovom Galdrašu puno nečega sakupiti. Ajde. Znači ne idemo tamo, imamo megalodon jedan. Me neći našao. U smeća štagle. Bljak. Ove vode uopšte nisu nekako lepe. Nemaju lep ukus. Ni na ovom Goldrašu nećemo puno toga. Opet smo otišli na lošu stranu. Pingvinima se spašavam. Rak. Jedimo sve što nađemo. Rakovi. Lignja. Eto, mrtvi smo. Znači, 1.300.000. Uopšte nisam da sad obraćao pažnju na poene. Ja mislim da je novi rekord. Jeste. Level 15 smo. 8.000 golda smo sakupili. Video. Mene baš nerviraju ovi oglasi. Ne popuštaju ni malo. Ovo World Series Poker. Ajde. Mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Ako sam se loše čuo, izvinite zbog toga. Vidimo se u sljedećem klipu i ćao!